once, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own you Saya pun memang datangin pun memang nak belajar dah dulu konten lagi. if you believe Dah seimbang the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water. dapat pengalaman yang sangat bernilai lah, yang saya rasa saya takkan dapat kat mana. Oh, if you believe it. Tim ni terbaik. Tim ni terbaik. Bila saya masuk tim ni, saya tengok semangat yang bagus, teamwork dia bagus. Can do anything. Dalam grup 5G ni, macam Tuan Muzaffar beritahu, memang dapat ilmu yang banyak. If you Tapi kalau kami nak tegur directly by online, tak sampai. Jadi dekat mana kita nak improve kita punya konten? Dekat event macam ni lah. Jadi banyak benda yang tuan-puan tahu bila tuan-puan attend physical event. Kalau tuan-puan serius nak membina bisnes, nak grow dalam bisnes, inilah circle tuan-puan lepas ni.